إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ova je prv ders što go počnuvame so jedna ogromna biografija, so jedna čestna i blagorodna i odlična biografija, a ta je navistina biografijata na naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I nije se odlučivme da taja biografija od naši poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da ja učim od knjigata na Imam al-Zahabi rahimahullah. A taja knjiga se vikat Sijar Alamen Nubala, znači knjigata na biografijata na zvezdite na islamot. I Imam al-Zahabi rahimahullah, ovaj ogromen imam, je roden vo 673. godina, a je umren 748. godina po hidžret. Imam al-Zahabi rahimahullah od njegovite učitelji i šejhovi beše šejhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah i isto Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah i al-Mizzi rahimahullah. Ova go kažuvame zošti od islamod je da se znajet od kade se zemat znaenjeto i od kogo se zemat znaenjeto. Zošti Muhammed ibn Sirin rahimahullah, eden od golemite na selef, što beše učenik na Abu Hurajra radijallahu an reče: Inna hada l'ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Navistina ova znanje, vaša ta vera, taka što gledajte i pazete se od kogo vi je vaša ta vera učite. Zašto ova vera, ova ogromna vera, jedinstvenata primana vera kaj Allah subhanahu wa ta'ala, jedinstvena vera što Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen so taja vera i primana kaj Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj islam. I so ovaj islam, samo so ovaj islam može čovjeko da vlezit vo el-dženna, vo rajota. Taka trebit seko eden da se grižit i da pazit od kogo toj učit ova vera. Zošti ako gledame vo vrska na dunjaločkite raboti, togaž čovjekot uvek go barat i go sledit i go posakuvat najdobro to za sebe. Znači odit, da rečime, za medicina, kaj najdobri od doktor, najspecializarniji od doktor i taka natamu zošti za svoje to dobro. No čovjek od ima pogolema potreba da se griži za njegovata vera, od što za njegovo to telo. I čovjeko trebit da pazit od kogo toj njegovata vera učit. Ne se slušat i ne se učit od seko eden što kažuvat i što izlegol, da li na televizija, da li na YouTube, da li na internet i taka natamu, ne, tuku se učit od onije što se poznate za nivno to znanje, što imat učeno kaj alimite, što imat učeno kaj poznatite alimi i taka se zemat odniv ova znanje, koleno po koleno. Ova biografija na naši od sakan pekamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je biografijata opisu na njegovio život
на најважната и најогромната личност што човечанството познават. Немат поголема, немат поважна личност од нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи васелам. И историјата на човечанството не познават поголема личност од Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Дури тоа исто чафирите го признаваат, како некои писатели од Запад, што признаваат дека Мухаммед салаллаху алейхи васелам е највредната личност во историјата на човечанството. И позиција, пекамберот салаллаху алейхи васелам имат огромна позиција, што никој пред него не е имал таја позиција и никој нема да има после него. И од задачите, од ваджибите, задолжителностите за секој ден муслиман е да го познават својот пекамбер, да го познават Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Зошто човекот не може да се направи муслиман и не е муслиман освен да сведочит дека Мухаммед салаллаху алейхи васелам е Аллахов пекамбер. Од познавањето на пекамберот салаллаху алейхи васелам е да го познаваме неговиот живот. Зошто во неговиот живот е наука и поука за верниците, за оние што сакаат доброста и стречноста во овај дуњалог и на ахирет. Единствениот пат што човекот достигнува задоволството и неговата стреча на дуњалокот и во ахирет е патот на Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Зошто Аллах субхана ва таала велит وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Навистина, ако вие сте покорни спрема Аллах субхана, спрема пекамберот салаллаху алейхи васелам, има да бидите упатени. Упатени на еден единствениот вистински пат, а тој е патот со она што дојде Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Исто Аллах субханаху ва таала велит وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Навистина, онја што е послушен спрема Аллах субхана ва таала и неговиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи васелам имат добиено, имат заслужено голема, огромна печалба, награда. Исто пекамберот салаллаху алейхи васелам велит, а тој хадис е во Бухари Муслим: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. Кој мене ми се покоруват, му се покорил на Аллах субханаху ва таала, и кој мене ми се спротиставуват, оне му се спротиставил на Аллах субханаху ва таала. Денес како гледаме нашата актуалност и нашата ситуација на муслиманите, сите се имаат критики зошто сме во оваа ситуација, зошто сме во ова понижена ситуација и така натаму. Но проблемот е, сетиот проблем што ние сме во оваа понижена ситуација и во оваа состојба што ја живиме сега, е проблемот во нас. Проблемот е поради нашето неследење на пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Зошто имам Малик рахимахуллах велит, имам Дарул Хиджра, од големите имами на Селеф, велит, крајот на овај уммет нема да се подобри, освен со она што се подобри почетокот. Што го подобри на овај уммет почетокот? Го подобри Ал-Коран ва сунна, Куранот и суннетот. Значи, за ние да го подобриме, да ја подобриме нашата ситуација и да излезиме од оваа ситуација што сме сега и од оваа мизерија, нашиот излез е Ал-Коран и сунна. Значи, нашиот излез е во нашите раце и повеќето муслимани ги имаат Куранот и книги на хадиси,
во нивните регали или во нивните библиотеки само за украс, а во вистина тој не знае која вредност поседуваат во неговите раце. И ако би знаеле ние вредноста на Куранот и Сунетот, нема ни да спиеме, нема да дозволиме на себе се ни еден миг да заспиеме. Но за жал, ние не знаеме вредноста на оваа вера и затоа сме, значи шетанот не имат заблудено и не имат измамено во оваа длабока темнина и во оваа длабоко незнање. Излезот наш е во следење на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Но како може човек да го следи пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, а не го знајт? Како можеш еден човек да следиш кога ти не го знаеш него, не ја познаваш неговата биографија, не го познаваш неговиот живот? Како можеш да тврдиш ти го следиш него? Ова е лажење на сам себе си. Ова е лажење на сам себе си. И секој муслиман кога би бил прашан дали го сака тој пекамберот салаллаху алейхи ва селам, секој еден ќе тврди дека да. Но вистинското сакање на пекамберот салаллаху алейхи ва селам е во следење на суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Имам Ибн Раджаб рахимахуллах велит: المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في الحب المحبوبات والبغض للمكروهات. Имам Ибн Раджаб рахимахуллах велит: вистинската љубов спрема пекамберот салаллаху алейхи ва селам содржуваат следење на пекамберот салаллаху алейхи ва селам и да бидиш идентичен во оние работи што ги сакат пекамберот салаллаху алейхи ва селам и ти да ги сакаш, и во оние работи што ги мрази пекамберот салаллаху алейхи ва селам и ти да ги мразиш. Значи ова е вистинска љубов према пекамберот салаллаху алейхи ва селам, да сакаш она што сакаше пекамберот салаллаху алейхи ва селам и да мразиш она што пекамберот салаллаху алейхи ва селам го мразел. И ако не е така, тогаш сами од себе си се измамуваш и се лажиш и си даваш лажна нада. И шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах велит: حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين. Шейхул Ислам рахимахуллах велит: сакањето на пекамберот салаллаху алейхи ва селам е од најогромните задолжителни работи во верата. Значи, најогромните работи во верава љубовта спрема пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Но како можеш да го сакаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам кога ти не го познаваш него, кога ти не ја познаваш неговата биографија, неговиот живот? На вистина, во оваа работа, значи во сакање и следење на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, немаш ти, значи, да бираш тука. Туку без друго ти е тебе како муслиман, како верник, да го сакаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи тој е нашиот имам, нашиот пример. Тој е водичот на синовите на Адам алейхи салату ва салам. И затоа велит пекамберот салаллаху алейхи ва селам: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Пекамберот салаллаху алейхи ва селам велит во хадис што е во Бухари и Муслим: не веруват никој вистински од вас додека јас да бидам посакан кај него, повеќе да ме сакат мене од неговиот татко, од неговото дете и од сите други луѓе. Затоа секој себе си треба да си направи еден само тест. Не тест за корона, туку тест за љубовта спрема пекамберот салаллаху алейхи ва селам. И како е тој тест? Да види тој колку тој во неговите дела го следи пекамберот салаллаху алейхи ва селам. И тогаш ќе види дали тој искрено го сака пекамберот салаллаху алейхи ва селам или само
se lažit i si davat lažna nadež na sebe si svoj. Allah subhanahu wa ta'ala go isprati pekamberu sallallahu alaihi wa sallam kako radosnik za vernicite, a upomenuvač za nevernicite za onije što pravat grevovi. Upomenuvač za onije što pravat grevovi i što se nevernici. Zašto ovaj život, onaj što ti go dal ovaj život, što ti dal možnost da egzistiraš, to ti dali jedna zadača, a taja zadača je da go obožavaš eden jedinstven, samo Allah subhanahu wa ta'ala. A obožavanje to na Allah subhanahu wa ta'ala ne može da se praktikuvat osven vo sledenje na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zašto taja je zadačata na pekamberite, da ni pokažat nas, da ni pokažat na vernicite, na iskrajnite, kako da go obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da go obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala. I blagodatite na Allah subhanahu wa ta'ala se mnogo i neizbrojni. No najgolemi od blagodat, što ni go dal Allah subhanahu wa ta'ala, je blagodatot na islamot. Što Allah subhanahu wa ta'ala ne napravi nas muslimani i ne napravi nas sledbenici na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj blagodat nikogaš čovjek ne može dovoljno da mu se zablagodari na Allah subhanahu wa ta'ala. Nikogaš ne može. I Allah subhanahu wa ta'ala veli وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. I na vistina, ako vi gi brojite Allahovite blagodati, ako vi se trudite da gi brojite Allahovite blagodati, nikogaš ne možete da gi izbrojite. Nikogaš ne možete da gi dostignite njegovi od broj. I šejh Abdul Muhsin al-Abbad hafidahullah veli, i najogromen blagodat je što Allah subhanahu wa ta'ala mu isprati na ovaj ummet nezini od pekamber, a to je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato čovjek neka ne se izmamuvat, neka ne se lažit po dunjalokot i dunjaločkite vrednosti, materijalnite raboti, toko najgolem blagodat je da bidiš musliman i sledbenik na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj blagodat ne se meri co pari, ne se meri co bogatstvo, so ništo ne se merita. Isto Allah subhanahu wa ta'ala veli v Kuranot, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah subhanahu wa ta'ala veli, na vistina Allah subhanahu wa ta'ala gi daruvaše vernicite, koga pomeđu njih isprati pekamber od njivnata sredina, da im ga uči njih negovite ajetite, znači od Kuranot, i da gi očisti njih, da gi očisti od širkot, da gi očisti od bidatot, da gi očisti od lošite karakteri, da gi očisti od nepravdata, i da gi pouči, i da im je naučit knjigata, znači knjigata na Allah subhanahu wa ta'ala, što sodržuva seko je dobro za čovekot i seko je predupreduvanje od seko jedno zlo. I mudrosta, i da im je naučit mudrosta, iako وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Iako pred toa beja ti je vo očividna zabluda. Iako ti je pred toa beja vo očividna zabluda. Znači ova je golem ni'ma, golema znači blagodat od Allah subhanahu wa ta'ala, što nego isprati Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kako pekamber, za da ne nauči nas Allahova ta knjiga i da ne nauči nas mudrosta i da ne očisti nas od širk i od bid'a i od lošite raboti. Zato sveko jedan treba da mu se zablagodaruvat na Allah subhanahu wa ta'ala za ovaj ogromen blagodat, a to je ispraćanje to na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam je čovjekot što je poznat, što vo njegovi od kraj go poznava, vo njegova ta sredina beše poznat, ne nekoj što bil skrijen, ne nekoj od nekoj si pešteri, ne, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je poznat i bile to je od najdobroto i najvrednoto poteklo. Muhammed sallallahu alaihi wasallam go ima najvrednoto i najdobroto poteklo. I take se isto site pekamberi. Allah subhanahu wa ta'ala gi ispraća site pekamberi so najdobro poteklo, so najdobar koren. I što je mudrosta za to, kada je mudrosta, zašto je mudrosta da vidit sekoj pekamber od najdobro poteklo, zašto poradi to, što koga ke vidit od jedno dobro, ugledano poteklo, togaž ne možat protivnicite i neprijateljite na Allah subhanahu wa ta'ala, da gi obvinat poslanicite na Allah subhanahu wa ta'ala i da rečat, pa dojde toj pekamber za da se krenit sebesi, za da je krenit svoja ta pozicija, za da stanit poznat među nas. Ne, zašto ako je to od poznato poteklo, od dobro pleme, toga što nema potreba za to. Togaž nema nikakva potreba za ta rabota. I pekamber sallallahu alaihi wasallam njegovo to poteklo, alimite, go imat zacrtano, go imat zapišano, go imat datirano. I sekoj musliman treba da go znajt poteklo to na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Se to je del od poznavanja na poslaniku od Muhammed sallallahu alaihi wasallam, da go znaješ poteklo to na pekamberot sallallahu alaihi wasallam. Njegovo to poteklo je Muhammed ibn Abdillah. Muhammed, pekamber sallallahu alaihi wasallam, je sin od Abdullah. A njegovi od tatko Abdullah, znači tatko to na pekamberu sallallahu alaihi wasallam, se vikat Abdullah. Njegovi od tatko je sin na Abdul Muttalib. Znači Abdul Muttalib je dedo, je star babo na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A Abdul Muttalib je sin na Hashim. A Hashim je sin od Abdu Manaf. A Abdu Manaf je sin od Qusay. A Qusay je sin od Kilab. A Kilab je sin od Murra. A Murra je sin od Ka'b. A Ka'b je sin od Lu'ay. A Lu'ay je sin od Ghalib. A Ghalib je sin od Fihrin. A Fihrin je sin od Malik. A Malik je sin od Nadar. I Nadar je sin od Kinana. I Kinana je sin od Huzeyma. I Huzeyma je sin od Mudrika. I Mudrika je sin od Mudrin. Mudrun je sin od Nizar. I Nizar je sin od Ma'at. I Ma'at je sin od Adnan. I Adnan je od decata na Ismail alaihi salatu wassalam. A Ismail alaihi salatu wassalam je sin na Ibrahim alaihi salatu wassalam. Znači ovo je poteklo to na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nemat na celi od dunjalog nemat podobro poteklo od ova poteklo na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, što vodit do Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ovo je poteklo to na našoj pekamber sallallahu alaihi wasallam. Znači, među pekamberom sallallahu alaihi wasallam i Adnan, što od decata na Ismaila, se 19 iminja, znači se 19 luđa. I neko može da zamislit sega, deka pa mnogu se 19, kako da gi naučam,
kako da gi zapamtam. No, vo toj moment zaborava toj, deka kolku i kolku iminja na pevači, na psihopati, na zabludni glavi, na nekoj futbaleri i nekoj drugi čafiri i nevernici, gi znajt site nivni iminja i preziminja i ne se zamoruvat i ne mu stanuvat kasno da gi uči na tije iminja, no koga ide vo prašanje da go znajt plemeto i poteklo to na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, togaž počnuvat da prašuvat prašanja, kako, što, kolku, onolku. Znači, glupi prašanja. Prašanja so neznanje. Prašanja bezvredni. A negovata majka, majkata na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se vikat Amina. A Amina, majkata na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, taja je čerka na Wahb. Taja je čerka na Wahb. A tatko i nejzin, znači starbabo dedo od pekambaro sallallahu alaihi wasallam, od negovata majka, Wahb, to je sin na Abdu Manaf. A Abdu Manaf je sin od Zuhra. A Zuhra je sin od Kilab. Znači, kaj Kilab, kaj ovaj čovek, što se vikat Kilab, tuka se sostavat poteklo to na pekambaro sallallahu alaihi wasallam od dvete strani. Od stranata na njegovio tatko i od stranata na njegovata majka Amina. No, Imam Ahmed rahimahullah i isto Ishaq al-Rahawej i Ibn al-Qasim i Abu Yusuf od učenicite na imam Abu Hanifa rahimahullah, ovi alimi, vrvni alimi i drugi alimi na sunnetot velat deka je iđma'a, soglasnost, soedinetos na alimite, na muslimanite, deka onaj koji go napađat poteklo to na pekambero sallallahu sallam ili go umaložavat poteklo to na pekambero sallallahu sallam, fa huwa kafirun billah, deka to je kafir, nevernik. Znači onaj čovek što go omaložavat ili što go napađat i go navreduvat poteklo to na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, toj čovek izlagat od islamot. Toj čovek ne je musliman. Tuku je kafir. Kafirun billah. Ibn Sa'd, rahimahullah, velit, Al-amru indana al-imsaku amma wara'un Adnan ila Ismail, alaihi salatu wassalam. Ibn Sa'd, rahimahullah, jedan od alimite na selef, velit, deka kaj nas je da nije da se vozdržime vo iminjata na ľudžeto, što ida posle Adnan do Ismail. Znači posle Adnan do Ismail ima nekoliko drugi iminja tuka, no nije se vozdržuvame. Se vozdržuvame tuka. I velit imam al-Auza'i rahimahullah, velit imam al-Auza'i rahimahullah, حدثني شداد قال حدثني واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم. Imam Auza'i rahimahullah prenesuvat od Šeddad, a Šeddad prenesuvat od Wathila, deka pekambero sallallahu alaihi wasallam velit, na vistina Allah subhanahu wa ta'ala me izbra, Allah subhanahu wa ta'ala go izbra Kinan, go izbra plemeto Kinan od decata na Ismaila. I go izbra Qurejš, plemeto Qurejš go izbra od Kinan.
a go izbra Hashim od Quraysh. I posle veli pejgamberi sallallahu alejhi na kraju na hadithot i me izbra mene od plemeto Beni Hashim. Od Beni Hashim. Znači pejgamberi sallallahu alejhi je od Beni Hashim. I ovaj hadis je prenesen vo Muslim. Znači Sahih Muslim. Posle toga, koga go naučivme sega poteklo to na pejgamberot sallallahu alejhi wa sallam, sega ke počnime so njegovo to blagoslovno rađanje. Rađanje to na pejgamberot sallallahu alejhi wa sallam. Koga je roden naši od pejgamber Muhammed sallallahu alejhi wa sallam. Koga je roden čovjek što je nareden od Allah subhanahu wa ta'ala da go sledime vo vsekoja jedna rabota, bez isključok. Koga je rodena ova ličnost? Muhammed sallallahu alejhi wa sallam. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. ونريد الذهب رحمه الله حديث صحيح. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما je bratučet, prv bratučet od pejgambera sallallahu alejhi wa sallam. I velit Abdullah ibn Abbas deka poslanikun Muhammed sallallahu alejhi wa sallam je roden vo elefantskata godina. Znači vo godinata na elefantite. I mesecot, velit imame Zahabi rahimahullah, mesecot vo koji je roden pejgamber sallallahu alejhi wa sallam je 12. Rabi' al-Awwal. 12. Rabi' al-Awwal. I rečeno isto preneseno je deka je 12. mesec Ramazan. I den od što je roden pejgamber sallallahu alejhi wa sallam je den ponedeljnik. I povećete alimi vela deka pejgamber sallallahu alejhi wa sallam je roden vo 12. vo mesec Rabi al-Awwal, deka vo 12. Rabi al-Awwal pejgamber sallallahu alejhi wa sallam je roden. Vo godinata Am el-Fil. Koja je taja godina, elefantska godina? Zašto je narečena taja elefantska godina? Isto Allah subhanahu wa ta'ala objavi sura za ovaj nastan, za ova slučka. Suratul Fil. Suretu na slonot. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala velit Alam tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Ne vide li ti kako gospodaro tvoj postapi so sopstvenicite na slonot? Alam jeđa'al kejdehum fi tadlil. Ne li spletkite nivni, on gi zabludi. Wa arsala alejhim tajran ababil. I protiv njih isprati jato ptici. Termihim bi hijaratin min siđil. Što prave tije ptici, so tije sopstvenici naslonovite, koji gi gađa so kamenja od skamneta glina. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. On gi napravi kako suvo lisje izjadeno. Znači ovaj nastan, ova godina što se slučil, je roden Muhammed sallallahu alejhi wa sallam. A to je nastanot koga Abraha, kralj na Jemen, izgradi ogromna crkva vo Sana'a. Znači vo glavni od grad vo Jemen, izgradi ogromna crkva so cel i namera da odad ľuđe to i narodot da prava tamu hađ. Znači hađot da go pravat vo Jemen kaj taja crkva. Znači to misleše kako može da odad ľuđe to na hađ vo Meka kaj Čabeto, toga što ja izgradam ova ogromna crkva
i tije da idat kaj mene. No to ako ga ne mu se ispolni na toj nevernik, togaž počna toj i reče, jas ke uništam Kaaba, ke go uništam Čabeto, kamen po kamen, i zede 8 slonovi s onego, za da gi vrzi tije slonovi so sinđiri, i tije sinđiri da gi vrzi na stubovite 4 od Kaaba, znači na sekoj čoš od Čabeto, znači Čabeto 4 čoša, znači na sekoj čoš da gi vrzi na stubovite su sinđiri tije čošovi i da go trga tije da gi rušat stubovite na Čabeto. No ovaj komplot i ova nivna, znači spletka, što planira protiv kućata na Allah subhanahu wa ta'ala i vo najsveto to mesto na Allah subhanahu wa ta'ala vo dunjalo, kod je najdobro to mesto vo dunjalo, kod a to je vo Meka, koga planirate ovije spletki, koga stigna pred Meka, a Mekancite i specifično El Qurejš, što go čuva Čabeto, izbegavo planinite od strah, što strahuva, zašti znajete ka nemat moć da mu se sprotistavat na Abraha, na kralod na Jemen. Koga stigna pred Meka, togaž Allah subhanahu wa ta'ala, i zato Allah subhanahu wa ta'ala im je dovolen na vernicite, na onije što se popira na Allah subhanahu wa ta'ala, na vistina Allah subhanahu wa ta'ala im je niv dovolen. Nema potreba za nikoj drugi. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelot. I stvoritelot na onije što imaš ti potreba. Ti imaš potreba od filjana, od fisteka, od čoveka, od onego, od tretjot, od petjot. Ti je se sve stvorenija na Allah subhanahu wa ta'ala. Zato vrati se kaj onoj što vonegovata moć i sila se, ti je srca na tije ljuđe što imaš ti potreba. Koga stignatije pred Meka i se upatija kon Čabeto, togaž tije slonovi se zakačija vo zemljata i ne se mrdnuva. Koga je upatuva na drug pravec, osven Čabeto, koga je upatuva na drug pravec, stanuva slonovite i odeja. No koga je upatuva na pravec na Kaaba, na Čabeto, ne se mrda. Ne se mrda, zašto i toj slon je stvorenje na Allah subhanahu wa ta'ala. Stvorenje na Allah subhanahu wa ta'ala. I taka togaž Allah subhanahu wa ta'ala im gi isprati to jato na ptici, što sekoja ptica noseše tije 3 kamenja i gi gađa tije ljuđe i gi uništija tuka. Vo ova godina što se desi ovaj ogromen nastan je roden Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A ta je godinata 571. 571. Vo Rabi'l Awwal, 12. Rabi'l Awwal, vo ponedelnik. Abu Qatada al-Ansari radijallahu an قال سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إلي. رواه مسلم. Abu Qatada al-Ansari radijallahu an prenesuvat deka eden beduin od Arapite go praša pekambero sallallahu alaihi wasallam što veliš za postenje, za drženje vo den na den od ponedelnik. Togaž pekambero sallallahu alaihi wasallam mu odgovori i mu reče vo toj den ja sum roden. Znači vo den ponedelnik ja sum roden i na toj den mi se objavi za prv pad. Za prv pad mu stigne objavati na Muhammed sallallahu alaihi wasallam vo den ponedelnik. Vo den ponedelnik. No sega, koga sme tuka kaj rađanjeto na pekambero sallallahu alaihi wasallam, ima nekoj luđe na neznanje ili grupi na zabluda kako Sufija, Ar-Rawafid i drugi grupi iz sekti što se trudat ogromno
се трудат огромно и прават огромни подготовки за славење на роденденот на Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Значи тие 12 Рабиел Ауел ga прават како свечена, посебна, специјална ноќ, што ја слават со различни славења и со збирки и така натаму. Но секој еден, задолжноста на секој еден муслиман е, пред да правит едно дело, пред да извршит едно дело, треба увек да се прашат дали ова дело е во согласност на Коран и Сунна. Дали ова дело е во склопка со Куранот и на Сунетот на пекамберот салаллаху алейхи васелам. Секогаш треба секој еден ова прашање да го поставуваат. Зошти шарта значи за едно дело да биде примано кај Аллах субхана ва таала, треба две работи да се исполнат. Без тие две работи не се прима тоа дело и Аллах субхана ва таала нема потреба за нас. А тие две работи се, прво же, ел-ихласу лиллах, да бидиш искрен во тоа дело само за Аллах субхана ва таала. Ништо да не посакуваш, ни познатство, ни вредност, ни позиција, ни пари, ни нешто друго, ништо, освен задоволството на Аллах субхана ва таала, да бидеш искрен во тоа. Една работа. Втора работа, што е без друго, што треба да се исполни во секој едно дело. Во секој едно дело е втората работа el-mutaba'a lin-nabi sallallahu alejhi wasallam. Да го следиш во тоа дело пекамберот салаллаху алейхи васелам. Да го следиш пекамберот салаллаху алейхи васелам. Во секоја работа требаш овие две прашања да ги поставуваш увек. Се иначе си во голема опасност. Зашто пекамберот салаллаху алейхи васелам велит: "Мен ахдеса фи емрина хада ма лейсе мин, фа хуа рад." Кој обновува нешто во оваа наша вера, што не е дел неизин, тоа му се возвратува нему, му се отфарлат. Значи ова не е игра. Некој може со години да се кланјат, со години да постит, со години да прави некои други дела и на крај да остане со празни суви раце. Значи работата е многу опасна. Секој треба да се освести. Секој треба да знае во каква ситуација се најдува. Не да биде заспан. Ако се работи за дуњалочки работи, тогаш се труди дури на крај светаот за да изврши некоја работа и да постигне и да достигне неговиот цел. А кога се работи за верата, тогаш е во последните. А во вистина, вистинските муслимани, тие се трудат да бидат во верата во првите. Тоа е најважна работа, зашто кога ќе бидеш ставен во гробот, кога ќе бидеш умрен, во тој гроб ништо не ти придобиват, што си поседувал на дуњалокот, освен оние дела што си ги правил за Аллах субхана ва таала и што си го следил Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Ништо друго. Дури тие деца што ти се тебе најсакани и што се трудиш целиот живот за твоите деца, на крај има да те стават во гробот и да си одат дома. Но тоа што останува со тебе се твоите добри дела. Затоа биди паметен и спремај се за ова патување. Едно патување што немат враќање. Едно патување што не се повторуваат. Затоа паметниот е онај што почнува денеска да работи. Тој не чека за утре. Тој не доцнува за утре. Кога ќе дојдеше објавата на пекамберот салаллаху алейхи васелам и сахаба ридвануллахи алейхим, другарите на пекамберот салаллаху алейхи васелам, кога ќе слушнеа некои ајети, тие беа први што ги става во пракса. Тие не чекаат да се задоцнат, зашто тие сватија вредноста на оваа вера, вредноста во следење на Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Значи славење на мевлутот, да се славит, значи маулид е небауи, славење на родендено на пекамберот салаллаху алейхи васелам, или некои други мевлуди, да се прави мевлуд за некои мртви луѓе,
ova работа немат никаква, апсолутно никаква база во нашата вера. Немат ниту еден хадис, не аутентичен хадис, туку слаб хадис не постои за ова работа. А камоли аутентичен хадис за славење на родендено на посланикот салаллаху алейхи ва селам. И немат ниту еден сахаби, значи никој од другарите на пекамберот салаллаху алейхи ва селам не пренесил да тие му го славеа на пекамберот салаллаху алейхи ва селам неговиот роден ден. А сахаба го сакаа пекамберот салаллаху алейхи ва селам највеќе. И ако беше нешто дел од верата, тие ќе беа пример за нас во извршување во следење на сунетот на пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Како во другите дела на сунетот што се уверени. Значи, немат ниту хадис, ниту еден сахаби не пренесува некоја работа, ниту некој имам од првите 3 генерации, што се најдобри генерации. Најдобрите генерации во исламот се првата генерација, тие се сахаба, после нивните синови и деца и после нив другите, третата генерација. Значи, немат никој од имамите, од најогромните имами, например, како имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи'i, имам Ахмед, никој од нив немат славено и немат препорачано да се славит мевлуд или маулид небави. Немат, не постојат. Значи, оние што се нарекуваат и што се овеличуваат себе си, што се китат себе си, што се градат и велат дека ние сме Ханефи, ние го следиме Абу Ханифа, тогаш зошто не се искрени следбеници и да го следат Абу Ханифа во оваа насока? Но во вистина ништо друго не покажуваат, освен дека се следбеници на нивните страсти и на нивните желби, а не во вистина дека се следбеници на медхеб Ханефи. Се навистина се многу и многу далеку од тој медхеб што го викаат за себе си. Тие луѓе што го слават мевлутот на пекамберот салаллаху алейхи ва селам и што се збираат, што прават екстра збирки и специјални ночеви што го слават мевлутот на пекамберот, значи неговиот роден ден, тие викаат ова го правиме ние, ова дело го правиме ние во чест и респект спрема нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Но дали тоа тврдење од нивна страна, дали е вистинско тоа, дали е тоа вистина, во тоа славење, во тие збирки што се збираат на славење на родендено на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, тука се прави ширк и се рецитират една поезија тука, се рецитират, што таја поезија содржуваат ширк, значи неверство спрема Аллах субхана ва таала. Исто тие викаат во таа збирка, во тие, значи, настани, ја Расул Аллах, значи, о пекамбер, значи му се молат на пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, и ова е без сомнеш ширк. Значи, ширк да му правиш другар на Аллах субхана ва таала, што го ваѓа човекот од верата, што го исфарла човекот од верата. Исто таа поезија што ја учат и што ја цитираат, тука тие во таа поезија го опишуваат пекамберот салаллаху алейхи ва селам во позиција на Аллах субхана ва таала. Значи, да како во позиција, во степен Аллахов. И не само тоа, туку заминали поглабоко и позаблудно. Повиќе, повисок и повисок степен од Аллах субхана ва таала. Така го опишуваат пекамберот салаллаху алейхи ва селам и тие мислат со тоа му прават чест и респект на пекамберот салаллаху алейхи ва селам. А што вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам во хадис што во Бухари? Ла тутруни
kema atratin Nasara ibn Maryam. Znači, ne preteruvajte vije vo mene, znači, pejgamber sallam ne predupredovat, ne preteruvajte vije vo mene, kako što preterale kristijanite so Isa. Isa, sin od Maryam. Fa innama ana abdu. Na visna, ja sam samo robov Allahov. Fa kulu, taka rečite, Abdullahi wa rasulu. Rečite za mene, Allahovi od rob i njegovi od poslanik. Znači, poslanik na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, pejgamber sallam ni zabranuvat nas i ne preupreduvat da ne preteruvame vo pejgamberu sallallahu sallam kako što preterale kristijanite vo Isa ibn Maryam i da izlezime duri so širki, so kufr od verata na Allah subhanahu wa ta'ala, a da mislime vo toj moment deka nije sme napravile neko dobro delo vo vistina ova predizvikovat lutinata na Allah subhanahu wa ta'ala i pejgamberu sallallahu alaihi wa sallam nema nikakva vrska so ovije dela. Isto vo toa slavenje, Maulid an-Nabawi, rondendeno na pejgamberu sallallahu alaihi wa sallam, imat jedan moment koga ti je prisutnite tuka, što je slava, taja slava, prisutnite stanuvad na nodza. Zošti stanuvad na nodza? Zošti ti je veruvat deka vo toj moment je prisuten pejgamberu sallallahu alaihi wa sallam. Znači ti je veruvat deka vo toj moment je dojden pejgamberu sallallahu alaihi wa sallam. Znači sve zabluda. I posle, kako može da se osmeli musliman, iskren musliman, što go sakat vistinski pejgamberu sallallahu alaihi wa sallam i da reče djaske mu go slavam rodendenot, koja pejgamberu sallam nemat preporačano i sahaba nego pravele, isto i drugi imame nego pravele i take natamo. I vo toa slavenje se prava širkovi i kufri i bidati, site raboče, što je rušuvat ova vera, što je rušuvat verata, što dojde so neja Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zošti nemat ništo, što je uništuvat poveće verata od novotarijata, od novite raboti, što se vnesuvat vo našata vera. Sekojna nova rabota, što se vnesuvat vo našata vera, je pričina za uništuvanje, za rasipuvanje na našata vera. Zato ne bidi, ja Abdullah, oti rob na Allah subhanahu wa ta'ala, ne bidi ti pričina so tvojite dela što se so novotarija, da bidiš pričina za rasipuvanje i rušuvanje na Allahovata vera, tuku bidi pričina da se oživit ona što dojde Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Da se oživit ona što dojde Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Bidi pričina, raboti da bidiš od onije što oživuvat ona što dojde Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i što zakopuvat i uništuvat ona što je obnoveno vo verata na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jedni od sektite, od najzabludnite sekti vo ova vreme što si izlezeni, je Ihwanul Muslimin. Sektata Ihwan el Muslimin. Znači taka prevedeno, braćata muslimani. Ova sekta što je formirana vo Egipet. Formirač nova sekta je Hasan el-Banna. Ova Egipćanec, Hasan el-Banna, je formirač nova sekta Ihwanul Muslimin, što beše vo suština jedan sufi zabludnik. Ova sekta, što može bi mnogute muslimani ne poznavat ova sekta i misla dobro za tije luđe na ta sekta što pripađat, ova sekta Ihwanul Muslimin je pričina za kaos što vladajat vo muslimanskite državi. Ova sekta. I povećeto, nekoj si što gi poznava luđeto od YouTube i od drugi kanali,
se sledbenici na ova zabludna sekta i ninite, znači, primjeri vo pravenje davet i povikuvanje se Hasan el-Benna, Sejid Qutb, Maududi, Mohamed Hassan i drugi zabludni glavi. Ovdje Hasan el-Benna, za da vidime koliko je zabluden, formiraće nova sekta i poslije ke shvatime tije što se sledbenici na ova sekta. Hasan el-Benna, ovaj zabludnik, toj go slaveše isto rodendeno na pekambero sallallahu alaihi wasallam. I bile go organiziraše. I zato vo jedna prilika koga toj prisustvoval vo slavenje na rodendeno na poslaniku sallallahu alaihi wasallam i citirali na poezija što je napravil sam i velit هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. Ovaj Hasan el-Benna velit našiot sakan, našiot milenik, znači ima cel tuka Muhammed sallallahu alaihi wasallam, to je prisutan su njegovite sakani. Znači to je prisutan tuka su nas. Kad hadara, znači prisutan je. وَسَامَحَ الْكُلْ i mu ima to prosteno na sekoj jedan što je minato i što se slučilo. Znači mu ima oprosteno. Znači pekambero sallallahu alaihi sallam prisustuva vo tije mevludi i toj ne samo što prisustuvat, tuku im gi oprostuvat nivnite minati grevovi. Tak je veruvat ovdje zabludni glavi. I ovaj ima preneseno, ovdje zborovi ima preneseno njegovi od brat Abdurrahman el-Benna. Vo knjigata Ahdathu sana'at at-tarih. Ahdathu sana'at at-tarih. Znači Hasan el-Benna formiraće nova sekta, zabludna sekta, velit deka pekambero sallallahu alaihi wasallam gi oprostuvat grevovita. Znači ovo je njegovo kažuvanje, njegovo tvrdenje. No da gledame što velit Allah subhanahu wa ta'ala vo njegovata knjiga za ova rabota, koji gi prostit grevovita. Što velit Allah subhanahu wa ta'ala, koji je to što gi prostit grevovita. Allah subhanahu wa ta'ala velit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala velit i koji gi prostit grevovita osven Allah. Znači nikoj ne može, ni Muhammed sallallahu alaihi sallam, ni Isa alaihi salatu wasalam, ni Ibrahim alaihi salatu wasalam, ni Adam alaihi salatu wasalam, ni Džibril alaihi salatu wasalam, nikoj, ni melače, ni pekamber, ni poslanik ne može da gi prostit grevovite osven eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Ova je jedinstveno pravo na Allah subhanahu wa ta'ala da gi prostit grevovite. A ova sekta, što može bi mnogo te ljudima dobri misli za neja, ti veruvat i formiraće na ta sekta veruvat na prva linija, deka to go pravit gi prostuvat grevovite Muhammed sallallahu alaihi sallam, a Allah subhanahu wa ta'ala velit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Inšallah se zadovoljuvame so tolku noćeska i idni od petog ke nastavime tuka kade što sme zapreni. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.